me adena atu Stonebwoy no anase the video na aba abonten amanfo AUC eno upon all the Stonebwoy ye nyina ye hu na mom curtains be ni places be amanfo ankotena no eno na the whole Ghana ye nyina ye discuss ya ose me nka no krepa me hwe preparation e course wo Stonebwoy show na won me defo so se ye nka no krepa enye ho aseda any video na e trend no aboy ebo adwuma ankasa aboy call all out show na aboy boy no wo se ye nka no kra no abi na Davido Wizkid Burna Boy mu nyina no abi no mu bono ye ni show foforo bia o wiase bia mo ye ni international show foforo bia o wiase bia mo me read the diplomatic condition of the entire curtains no e trending more na wiase on ewiase on eto da bia ubie opno mancrophobia ubie opno ema depressed monopause ema da bia waseda no because Stonebwoy brand no babia brand na drew no are you sure say Stonebwoy hia bibi sa yawo ever since a Stonebwoy be a nipono mancrophobi no disrespect ni ye too much o Ghana de one say e cry and pen no cry o ye wadwene so be kan no cry yes Bonah your Stonebwoy oba yes am Stonebwoy are blocking me on all social media platforms. Stonebwoy are blocking me me tiwe me u penipa o feel Stonebwoy pa na Stonebwoy kra mu na nkasa onim se me feel no but encrophobi ayomu dua broni o omdo bad energy akwachichi Stonebwoy by force time Stonebwoy start na mo way Stonebwoy start na no pese wiase nyina hunu na mo way me say ever since a Stonebwoy be any proman encrophobi akwa disrespecting kwa eno ne no kra no a come here say the traditional media ntimi kan kire an average Ghanaian aya punu bia Stonebwoy abie opama Stonebwoy ento sa punu nim ade na esi ye no ebi nsi biem da o ka say sa curtains asem we aya black sheriff ne kobo show na curtains we wo ho akebe news Kenya news unima de krontia because enya ade a black sheriff ehu nipa bia betena bonten abe look it down abe run it down on other musicians aboy sanko for na o mai kuntan dwabro ni di wachine aboy omo energy wrong o omo no he de no mo pe o life mu no aboy me donya me se ko mu nyaaya ko mu medi wachi o na kwa ya na fuse ayi ya ono no ne owie school no hu ne ho ano ne papa ne kwata America aduane nti wanti man tra America abata tra Ghana so be YouTube abaye la sulala ono no oni bibi ya ko ya o oni bibi ya ko fra America abata Ghana aduane nti wanti man tra America di disa ontimi nya adwuma ana yasa ne papa talk cameraman say ko ene sa kwata Ghana ne kwata camera n'anim o Ghana koye YouTube obenye ska kakra da to aduane di because aha no enya agro na yedi aboy wa bie punu bi aboy ba sapro no so tum aboy baby what drew say no you don't need some monopause depressed people way around you aboy na we dey omo ma enyema omo frima entosini aboy upa yenka no kre we mu nti no we mu omo ba ye no omo di hate because omo num kasa na djuma na eso mu me no omo nim hunim die bia o aboy kasa nye school o e ya adoma chede kasa ye de ho e ya adoma chede yamfa anwo omo ba ye no omo num nsem no e attract hate ema aboy brand no asema me kan me boa opa ye megina sekan so opa ma aboy ntuni punu mu masa nkrofo we ni encha ade aboy be ye ni show aboy show na obo no anase bebia aboy adru sese no aboy doesn't need these people around him omo energy wrong for the brand right now o she aboy interviews last 2 years ade na aboy impe no say fans ne ba bonten be keka nyoma tantan bi abe cheche nyoma bi a enye about a brand bi about a musician bi
To the extent that a boy bar life, no, or can say even yen certain rules, which means a boy akoma and no sadian, so a boy energy no on pesadiano, but in penny for soon soon pay. Then so on a memory. A boy, who bet my seize fire, who bet Omomok, Abo Omomokasano, Omudi hates in a broad brand me before God and man. It's quite unfortunate. Asia, Usheska come and your Juma, Sabi Stonebwoy, yeah, and your one said Danny, and your one said there was a Ghana for the money. Michelle Howard Ghanaians a show Stonebwoy lover. I don't care the call show no, I don't care the toll ticket, no just say we love him. Stonebwoy by your Juma na be sacrifice be bia, nan crofo ba kum yenu miensa bi. For omo personal interest in tea, omo personal and munyamunti. No more be can sem tan ya. Aboy, sankrofo no pamomo. Aboy pamomo no omo ye evil. Pamomo. Aboy pamomo, you don't need them. Aboy pamomo. Senya omo enum kasa tantanya. Aboy, before God and man, enya dia obia be na adwene say okoche weaknesses e wo show ni ho. Just because of sankrofo na numu kasa tanti no. Say na mo kasa dia ene e be hwe. Ghana for energy. So kasa che Ghana ni no an kasa ye a. Obetro say yes, one kasa nche ni yi. Na sabi ukoware oba na da bia obefra adwuma ba ne e be bo plum ne e be di watem ne e yesi e che so oba no na no ye poison. Whether o man penifo abem na saa oba kro no wasesa ne suban anase wagya no no movie on enya sa da bia ye de wani beye from irrespective of bia be duru abrabom bia no saa oba no se na no na ye se akra o mane maame na na adwo no bento ampa ne to da. Ask yourself, say, eye den na tiri akua ni patimi kasati as Stonebwoy. Eye den and a tilly Timmy Cassati as Stonebwoy. We are sure say will Stonebwoy go to that extent? Stonebwoy be call low to the extent say on Italy be kwa kwatnase one on one. No akwa kan asem yet. Never. Eye punu bi asabi Stonebwoy ebie. Ebia na adwene man ho so. Sa epono no sa opening no eno na attract these bad energies into the brand no. Me mean to Stonebwoy for. But sabi damage o gina chire no to da bi ohum ye. Me tena ase din no. Sabi nye enye nsem bi enkrofo bi akeka. Show we na ye 100% a feeling keka wa bi anu but ensem bi ni enoma bi a enkrofo bi a Stonebwoy abie ni punamo mo edi kan akeka nti no. Eho asotwe na ye nyina ye hu no. Ya wonsem bi ho a wo ye ho hia enye ye gi so de compile bom me come nkoto dwani ma me se na nyankopon se o mie Stonebwoy ani no hu sankrofo na wa bie ni punamo ma omo energy attract that kind of bad idea to the brand no nyame omo onum Stonebwoy no mie nani no hu enkrofo bi a wa bie ni punamo ma omo energy omo de wo ho no they don't deserve to be there. Opa ma Stonebwoy mra bonten sa sankofo we nyina no mu nya adwuma biem me ma 3 months pay Stonebwoy bebo show 100,000 capacity enipa ebia 50,000 be ko but enye new say other places down fele ada Stonebwoy be pam sankofo ni nyina everything will be love because Stonebwoy nye done dada Stonebwoy ye nyina ye dia but now no I say enkofo bi chinchina atwa na mo nim Stonebwoy wan fa Diempa na mo ye boa Stonebwoy ya ebi ma da mo ma ya sunko adidi. Till say Stonebwoy be block sankrofo na pam mo nyina free ni team ni mu no. Menya sure say this kind of vibe no e be twa wo. Me say I tell akware oba bone oba na no na. Ohwehwe amanfo nsem. Opa koye minister still a man for be di watem because oyire na no na
Oh no, na man phone sem no didi. A man phone sem so de. Untimi ko kan man phone sem man fa ho ni dawo. We ni no kre na industry ni ntimi nsekyere nka no kre no. Do you think say baby Stonebwoy adru no ohia bibi sa? Enti Bonah boy be kwa fan crofobia monopause phobia so mo mra bonten e be tane hye amanfo image ansa no ayekese. Stage bia ne said you see running no. Abo baby wadru you don't need these things. You don't need them. So mo hu so mo ye creative so mo so form agene no enye bibi no ma ekese o Ghana. Your musicians be bro mo career no they should go and bring those musicians up. Omu nye bibi ma musicians ni mpagya nye kese ni hu sempa. Omu ni bibi ye. Yaw. No, ja. Hey, I didn't have to Stonebwoy no. Ja. Because everything about the show was 100%. Boy, ya tambo chacha ya event ye ni event papa no bi na be ka kire. The event was solid. Missy event where would the toto Davido, Bonah boy, Rema, one whiskey, the same thing. But enam encrophobi, balogphobia, aboy e bi ni pramo muntino. No matter the Stonebwoy be bia mu di fin be Canadian. Aboy, uyo bibi ne be ya aboy to prunim. Baby, you don't need no more crab. I was starting to come from a comumo. Baby, you don't think I say be mad, no. I advantage be a boy. Hey, yaw, Radina me. Hey, yaw. Hey, ya.